Koja je priča vaše džandar baklave? Dobro mi došli i Bajram Šerif Mubarek olsun. Bolje vas našla i želim da svim muslimanima, svim gledateljima čestitam da Mubarek Lešin Bajram. A moja priča je, džandar je jelo koje, pa u mojoj porodici ja sam četvrta koja sam naslijedila taj recept. Sad sin je naslijedio od mene. Jeste. I to je jedno jelo zaboravljeno, a razlog je što je zaboravljeno zato što ga je komplikovano napraviti. Aha, jel to sve što je komplikovano zaboravljeno? I zato sam ja vama ovo ovdje donijela. Aha, fino ste vi to i upakovali. Jeste. To je. Mi ćemo to fino da otvorimo. Hvala vam, što ste nam to fino spremili. Jeste, pa ovako mi to... Kad hoćemo poklon da damo, a kad hoćemo i da se promovišemo, onda ovako uradimo, upakujemo. Znate zašto ovako upakujemo? Zato lijepo pakovanje, a još ljepše jelo koje ćete da probate. Sve što ste pričali je istina. Ali trebate samo da probate. To treba probati. Dakle, vidim kolege kamermane, oni su naročito zadovoljni viđenim. Gospođo Bedrija, da li je istina da je upravo džandar baklavu volio Tito? Tako sam ja čula, jer gospođa Škaljić je pravila za Tita. I nosio je Džemal Bijedić. A ja sam pravila za gospodina Mesića, za gospođu Josipović, za ambasade, za kada su bili ručkovi, naši iftari u ambasadama i čak u vladi. Tamo su išli moji džandari. I pazite sad, i nama na Hayat televiziju. Došlo i vama vrijeme da dođe. Hvala Bogu na tom vremenu. Kakvi su bili komentari, gospođo Bedrija? Imate li povratnu informaciju? Šta kažu oni kad završe? Pa da vam kažem nešto. Kad nešto drugo probaju slično ovome, kažu da je to loša kopija. Aha. Ništa drugo. Ja to jedan moram original reći. I to je to, jel da? Znate zašto? Zato što je jako komplikovano ovo napraviti. Koliko, evo, traje, gospođo Bedrija, koliko vremenski traje priprema džandara baklave? Traje nekoliko dana. Prvo se moraju razviti ovi džandari, ljufka se mora razviti, pa se stavljati na oklagiju jednu, pa se skidati na drugu, pa se suši, najmanje jedno 3-4 dana. Do 7 dana, najbolje je 7 dana, jer one kada se peku, ako nisu dovoljno suhe, one se spoje, nemate ovaj oblik. Znate? A poslije toga se peku, zaljevaju i onda jedu. To na koncu I jako bitno da ovi džandari moraju biti u frižideru. Mislim, vrijeme je da edukujemo naš narod. Ako već ovdje živi, da zna šta se je pravilo prije 200 godina. I išlo je s koljena na koljeno. Nisu to sve porodice pravile. To su bile posebne porodice koje su pravile ove džandare. Inače je to bilo do Drugog svjetskog rata, znalo se ko je šta pravio i kako je pravio. Međutim, danas je došlo vrijeme, hvala Bogu, da možemo svi to sebi priuštiti. Tako da, ali džandari se nigdje ne prave. Nigdje ih nemate kupiti. Zato što ih je komplikovano napraviti i niko se ne usuđuje ovo da radi. Jer ja i razumijem, jer ovdje treba strpljenje, ovdje treba volja, ovdje treba ljubav. Kad čovjek treba da voli ovo što radi. Da. A današnje mlađe ove gospođe nemaju strpljenja i vremena? Ne, nema se vremena, jer za ovo treba vrijeme. To je razlog zašto se džandar ne pravi. To je razlog. Hvala Bogu, još uvijek imamo vas, a evo vaše nasljedstvo preuzeo i vaš sin, dakle ovaj recept sigurno neće biti zaboravljen. Gospođo Bedrija, gledali smo skupa kako to naš Miran priprema našu bajramsku sofru i vaša bajramska sofra sigurno sam je bogata. Pa ja sam inače, meni je bitna tradicija, po tradiciji zna se šta se pravi. Međutim, ja inače kuham hranu, našu bosansku hranu.
hranu koja se dugo kuha, koja se dugo krčka, znate, koja je probavljiva. Da, ja. I to je naša hrana. Mogu ja nekad napraviti nešto i drugo, ali moj organizam je navikao na tu hranu. A kada se, moram vam reći ovo, čovjek treba da jede ono na čemu je othranjen. Znate? Sve je to šok za organizam. Hajde vi uzmite jednu biljku iz Sahare i donesite ovdje, da li će ona uspjeti ovdje da se održi. Takav je i organizam. A mi moramo pomoći našem organizmu jer svaka bolest dolazi odatle. Hvala vam od srca, gospođo Bedrija. Evo, rekli ste, naš organizam je navikao na hranu na kojom smo odrasli, a sigurno sam i da je naše srce naviklo na muziku uz koju smo odrasli. Stoga, evo, koristim moment da zamolim, tako je, da zamolim našu dragu Refiju Muslić da nas počasti jednom divnom numerom. Evo, još jednom za sve drage gledatelje. Nešto je upalo. Za sve drage gledatelje koji nisu vidjeli kako to izgleda. A ovo dukuljasto, gospođo Bedrija? To je... Dvije vrste, ovo su dvije vrste zapravo, ili tako? Ovo su ružice. Dobro. Ovakva treba da bude ružica. Ova veličina treba da bude, da znate, jer sve ostalo nije bosansko. U tome je stvar. Ovo je standard, i standard je i ovo. To su dakle po standardu, pravi originali, bosanski. Ovo su originali, ovo je standard, a sve ostalo nije standard, da znate. Sve ostalo nije standard. Kada smo kod originala, kada smo kod standarda, naša Refija Muslić je sigurno original kada je naša bosanska muzika u pitanju. Gospođa Refija Muslić će nas počastiti, a mi ćemo se počastiti baklavom. Svakako, zato što nam donijela. Baš kao i mnogi ljudi, bilo se bave bilo kojim poslom, uvijek za posao taj trebaju inspiraciju. Sigurno da je Bajram onako inspiracija i za vas koji pravite neke poslastice. Da, u slastičarstvu je to najveća, odgovorno tvrdim da je to najveća inspiracija. Međutim, tad se vraćamo onom orijentalnom dijelu. To je taj dio koji Sarajevo, sama okolina Sarajeva i to nameće da je to tako i to bude prekrasno. Tu su onda baklave, ružice, kadajfi, hurmaštice. Jednostavno čovjek uživa da to napravi ljudi, svi su oko toga. Mislim da čak koliko god da je za Bajram je slatko glavno, da kažemo. Tad se te orijentalne stvari rade. A u ostalom dijelu godine onda pravimo torte, čokolade razne i tako. Svakako da je Bajram onako vrijeme kad se više nekako okrećemo tradiciji, pa i kad su u pitanju ta jela. Koliko je moguće ta neka tradicionalna jela danas modernizirati i prilagoditi vremenu u kojem živimo? Pa moguće. Ja i Nihat smo često o tome još od samog početka kad smo osnovali udruženje kuhara. Išli smo na to da promovišemo našu kuhinju koja je izuzetno bogata. Po mom mišljenju čak možda jedna od najboljih na Balkanu. A mogu se ubaciti neki novi detalji, mogu neke nove dekoracije. Uvijek se to da eksperimentirati, to ispadne dobro. Ali samo tamo gdje imaš prostora. Evo recimo ova gospođa malo dobro, gdje se dozvoljava. Malo prije ova gospođa Džandar baklavu ne može se izmijeniti, ona se ne može izmijeniti. Za ovo stvarno nema potrebe da se nešto modernizuje, da tu nešto se pametuje, da se dodaje. To je ko Rolls Royce, a? To je Rolls Royce, to je završena priča. Ja sam probao i zaboravio sam što je ukusno. Ja znam, ona se mene sjećaš kad smo nekad zajedno, znam sam par puta naručio i zaboravio sam kako je to ukusno. Stvarno, sad sam pojel to rijetko koji radi. Te džandar baklave rijetko ko radi jer su izuzetno teške za rad. Treba posebna umjetnost, da tako kažem.